Dobar dan, dakle, svim predstavnicima medija, svim gostima, svim sportašima. Dobrodošli na današnju pres konferenciju. Samo bih htio reći, drago mi je bilo čuti da je Medveščak sklopio suradnju sa Poleo. Ja osobno tamo kupujem stvari već neko vrijeme, tako da drago mi je čuti da sad smo svi zajedno. Tako da bi se puno zahvalio na Poleo da je prepoznao nas, isto kako smo mi prepoznali Poleo i da smo započeli jednu divnu suradnju i da pomognemo našim hokejašima da budu fit. Dame i gospodo, Sergej Jaručenko! Ovo je veliki pljesak!